No nii, uus päev, sama projekt, ehk siis lähme sprinteri ümberehitusega edasi. Mis siin muud, kui hakkame vaikselt mööblit ja duširuumiga nikerdama. Mina ise siin kohe esimese asjana hakkangi siia taha dušisein. Siia tuleb mingeid koodiplatte ja siis siia poole voodi alla tuleb veepaak ja truuma. Ehk siis ma hakkan nende jaoks kasti tegema ja paralleelselt sellega hakkavad siis ilmselt valmima ka kõik muud võimalikud mööblitükid. Masin hakkab siis idee poolest midagi sellist välja nägema. Värvid on valed, näiteks siis juba see voodialune tuleb tegelikult roheline, mitte must, aga ühesõnaga siia alla tuleb truuma, veepaak. See voodiplatte, kus sellest tala praegu oli. Üles üks kapp voodi kohale, siit poolt jääb tühi. Ja siis duširuum, riidekapp, siia ka mingid ülemised kapid. Ja siis teisel pool on lihtsalt köök. Köögi kohal ülemised kapid ja siis siia üles tuleb ka mingisugune panipaik slash kõik võimalikud ekraanid ja muud seadmed, mis vaja on. Ehk siis hakkab mööblit porpima ja vaatab kaugele jõuab. Ma teen elektrikomplektile uusi hindu. Rääkides elektrikomplektidest, siis nüüd e-poes uued hinnad. Campingan.ee / e-pood. Boom, banger. Wow. Siim ja uuendab praegu elektrikomplekte, tulevad seadmed veidi muutuvad, lahendused natuke muutuvad, hinnad natuke muutuvad. Ehk siis, kui kellelgi on vaja päiksepaneeli komplekte või lihtsalt käpperile kogu elektrisüsteemi, siis hit us up. No nii, ma hakkan siia siis ühte ägedat kappi vorpima. Tuleb täpselt selle tala alla ulatub. Ta hakkab siis, kapp toetab nii-öelda vooditalasi. Ja siis siia alla tuleb veepaak ja ülesse tuleb truumakombi, mis on siis boiler ja küte 2 ühes. Esimesena ma ilmselt teen siia otsaseina. See otsasein tuleb täpselt siia põranda otsa peale. Ja teen teisele poole otsaseina ja siis vaatame juba teeme neile võib-olla mikatuse asja peale ja vaatab edasi.
aga see vist ei anna mulle nagu. Ühesõnaga kõik on lõpuni ja sa elad mingid sendide juurde. Pänger. Ma saan. Või panna... Sa oled terve päev selle kaamera käinud. Jah? Vaata palju ma juba jõudnud olen. See oli see Day in Life with Ryan Välba. Making a cabinet, POV tutorial. Minu arust võiks striimi, sa pane capture card sellele ja otse Twitchi päev läbi. Selle kotti viskane suur akuga sisse. Siis pane need prillid, kus näed kommentaare vaata. Tibiil, taun, kui see nii teed täisvärdi selle tapke ära ennast. Parem veel. Sealt tulevad veel. Saavad su universumeid saata või mis iganes üle seal saata saab. See oleks super. Nendest ma puudust tunnengi. Put your trust in me. Coast to coast from JFK to Tuscany. Doing AMAs where all y'all see what's up with me. Baby, fuck with me. I'm my dolo on the daily, but tonight I need some company. Come and link me. I don't care what I might open on your link tree. Clearing out your history. Ain't got no label now officially. In more ways than one, I'm independent, limousine riding, jet flying. That's what I made these figures for. I'm styling and profiling. Booked a suite, we on an island with it. She like the patches on my Yankee fitted. I take it off, she get undressed, I go to work and then it's back to business. I'm trying to activate. I left the island straight to Cali to recalibrate. This life I live has been an act of fate. Cause I did all this shit they say I exaggerate about. I won that debate. Never change what I'm on. No nii, nagu näha, siis nüüd sai liimi alla lõpuks ka viimane sein. Et põhimõtteliselt tegelikult ei olnud vaja siin millegi järgi oodata, oleks võinud kohe liimi alla panna, aga mine tea, äkki oleks tulnud mingi oluline mõte. Ühesõnaga, sellega nüüd kõik hästi, hunnik liimi, paar vaia, paar kruvi praegu hoiab, ehk siis hommikul näeb, loodetavasti kui vajad ära võtta, püsib ka ennast ilusti, hoiab ennast ilusti, ilmselt hoiab. Aga jah, seinaga nüüd hästi. Järgmised sammud on siis lakke panna laminaat ära, selle jaoks siis veel, kuna need sooled said siia juba tehtud, siis siuke pool prostalt ilmselt igaks juhuks vaateldame need täis, kuigi ma ei julge öelda, et see kohustuslik on, aga pigem karta, et kahetseda. Paneme siia veits pahtlit, siis liimime juba laminaadi lakke ja kui laminaat on ka laes, siis saab ka need otsaseinad, mis juba valmis on, ka paika panna, et need lähevad siis samuti liimiga ja kruvid veel aitavad hoida ja natuke fikseerida. Ehk siis lähme duširuumiga edasi ja loodetavasti saab vaikselt hakata varsti juba ka sisu poolega tegelema. Never change what I'm on. Still the same through a storm. On a one-way gone, where the love ain't gone. We back in it, she throwing her back in it. Late night riding through the city, back tinted. I was MIA, going through some shit, I'm back winning. Now we out the country in Milan, bag spinning. I know a lot of y'all that can't fuck with me. The lifestyle, luxury, the chain too custom me. Europe for a month, now my bitch lack trust with me. But I'm done with these hoes, bro, the sex too rubbery. Dinner cost the ticket, shit, the steak so buttery. Crib landscape, not a lawn, ain't shrubbery. These lames feel dumb to me, pain feel numb to me. Circle got smaller, yo, them parties ain't fun to me. How the fuck I'm supposed to let them in close? Didn't care about the size of the boat. Ride for my dogs, bitch, I die for the coast. Never change what I'm on. Still the same through a storm. On a one-way
ain't going, where the love ain't going. Yeah. Hey, 8-hour flight, we just landed in Sorrento. Came a long way from smoking Nicks and rockin' Echo. Sprinted to the helicopter room, make sure it's penthouse. 30 floors up, can see the world from out this window. Nikki threw the ball about 30 yards and never intos. Juke/tween, dropping buckets like a sicko. Hey, she got wet right off the intro. Wait until she hear the end goals. But for now, just put your hands on your ankles. Hold up, I'm in the south, getting high, smoking Endo. Sipping Aperol and Prosecco. We don't got no itinerary, just go wherever the jet go. Game been in a chokehold, cause coming up, I was always cutthroat. Get my respect with the utmost and save your little dumb jokes. Live this life by a code and we die for what we love most. Every verse I let the blood soak. Every verse I let the blood soak. Yeah. Yeah, 2 words locked in, high speed, Mach 6. They flock when I pop shit, your style try to jock his. 2 birds, 1 nick, my team come with. These twats try to box with the don of this hot shit regardless. Tell me what's a goon to a goblin. Say they in the field, I run this shit like Dave Goggins. Stop it, when my bitch a little too obnoxious, I press up on the nitrous and out like a light switch type shit. Not the one you wanna fight with, the guy you take flights with and calm in a crisis. Sharp blade, heads is chopped and place him on a pike tip to let the motherfuckers plot and see what they gon' die with. Surprise, bitch. These deep waters drown you once you dive in. Not me, I move like I'm a hybrid. I could do it all if I apply it. If I bulked up, studied film, stayed with it, shit, I could've won a Heisman. Stop lying. Alright, maybe that's a stretch, but I learned to be a vet. With my back against the fence, I defeated all the odds. Y'all let the sun stroke, these shots leaving gun smoke, yeah. Cause every verse I let the blood soak. Hey, yeah. Every verse I let the blood soak. It's like I'm racing on Father Time. Hard to see the vision when you only see dollar signs. Stick to plan A, cause the B feel like compromise. Thinking shit sweet, this the life they don't advertise. Supposed to use your voice, but when you do, you get ostracized. Fucking love it. Oh, I fucking love it. Land of the free with free speech, air quotes above it. Speaking of the quotes, don't look at those. We just blow the budget. Made $1 million off these songs, I just wrote another. Yeah, I just wrote another. Yeah, and I just pulled another. Look, I used to solve all my problems with vagina and glossy kisses. Played the game too long, fuck around and I lost the missus. In the pool of lust, in my trunks that ain't cautious, is it? Did she let my life? God made sure to let karma visit. I'm soul searching, and it's all that my feelings living my soul purpose. I guess that bottle remedies when my soul's hurting. Watching them away these thoughts till my soul surface. Yeah, I'll let you interpret. Keskel pool, ma ei tea, kas sellisel kujul ta võiks kannatada mind küll ja palju omad raadsid, aga ma tõmban nüüd keskel poole, siis on nii. Et võiks käia 7 raksu ja läbi vajada. Kuigi jah see. Peaks filmima, jääks ükski läbikukkus siis on. Ahah, mul filmib peas, mis on nagu, ma ei tea, kas on parem või allem, aga... Võte. No tere! Olen tagasi siin selle kapi juures, eelmises autos tegin ka ülemise kapi, aga siin selles autos me tegime selle lahenduse veidi teistmoodi. Kui eelmises sai siis pandud nurgad igale poole, siis seekord me paneme sellise alumiiniumnurga siis alla terves pikkuses ja siis tegin päris ohtralt neid proovitükke, aga nüüd sain siis selle kraadi ja nurga kõik nagu enam-vähem õigeks ja siis see liibistab lihtsalt siia sisse
Ja siis siit paneme kruvidega kinni, ülevalt toetame ka ära ja tegelikult peaks nagu päris hea ja kõvasti ilusam saama. Nii, nüüd ma võtan selle proovika, mis ma sain endal päris heaks. Siis tegin veel ekstra siia, lõikasin siit sälgu veel ülevalt, läheb täiesti vastu seina igatahes. See on top notch, prima tükk ja selle ma nüüd, selle sama asja ma viin üle suurele tükile ja see suur tükk läheb siis lõpuks siia. Bro. Banger. Yeah. Look, I seen niggas turn their back on rap shit, you can't try now. Used to pray my friends would give support, but I'm fine now. Public, I don't really say too much, but the grind's loud. Truth is I never wife her up, but we lie down. How you say you love me when the love seeming inconsistent? Harder to forgive in my heart when I hold resentments. Closer than my fan, read my mind, you would finish sentence. But I'll take the blame, please forgive me, I say repentance. Hope your newest nigga can't prepare for dishonesty. Sweet little lies, chocolate covered in modesty. Playing with my mind, you too good at psychology. But take that up with God, I don't need no apologies. Yeah, I don't need no fucking apologies. Take that shit up with God, man. I don't need nothing from you. Going on your way. Yeah. I was looking in the mirror, feel like I'm looking in my past. There was echoes down the hall, questions I ain't get to ask. I know it's family drama, they been mentioning my dad. Seen older sister crying, all I know is that it's bad. Man, I can't, nah. No, vot, see on päris hea siin raisk. Vaat mõlema poolnurga või? No loom, kuidas ta seisab mul siis? Need juba lähevad siis. Kuidas sa mõtlesid, et kuidas ta seisab siis, kui ta mõlemal pool ei ole? Vas? Kas sa tead, et nagu Heiksil kõik voodialused seinad on ühelt poolt nurkadega või? Ats. Ma teen kapi lahti ühelt poolt teen kapi lahti ühel pool nurgadest, teisel pool ei ole või? On ka väärakas ju. Ja mitte... See on mingi argument küll, aga... Aga see on kindlalt parem, see on turvalisem, see on parem kindlam ja see on sümmeetriline. Siin ei ole isegi vaidluskohta mitte. Ei no ma ei tea. Eks sina oled Rainiga arvamusel, et need võiks olla ainult ühel pool? Minu pärast, jah. Ma ei näe nagu funktsiooni seal. Okei, no ma ei tea, kuidas te seda funktsiooni siin hetkel ei näe, aga... Ma jääks kokku, paneks ühele poole. Paneksid ühele poole. Täitsa putsis, ma olen täiesti vähemuses. Ma panin mõlemale poole ja nüüd kõik kolm ütlete, et paneks nüüd ühele poole. Aga õnneks see on minu kapp. No ma ei mõõdnud, ma panin need silmaärgasega, võivad vähe nihki selle, aga ma olen kunagi pannud nagu... Mõtlengi, et nad ei saa nagu, kui sa paned silmad... No jaa, minu arust ka ei saa, aga ma olen pannud niimoodi nurkasi ja nad nagu läksid, nii et ma ei tea, kuidas nad... Vaake nad oma vahel kuidagi seal teevad sugu ühed. Aga see oleks siis pannud ka ühele poole. Ilmselt jah. In Greece, testing the breach, spending breach that I made, putting pens to the sheets. Took a week to retreat from defending the breach, cause living better, doing more to only ending the beef. I need some time to reflect on the heat and all the payback that you know I kept my receipts. I bet on a team, let the work show what it means. When you charge it up and turn into a machine, I get the Green Bay J-Love and split it with my day one. Stay away from all you old call him Mae Young, and that's not for the woman. Half these dudes act like just see me flipping with the digits. Now they turn into a gymnast. It's not how you thought it would go, is it? Jalen with the pivot, how they get lost in the rhythm. Y'all was shooting on the way that I'm living, but I forgive them. Seek revenge with how I'm killing. Hey, bounce with me if you made it back from out the shadow. Moving forward, baby steps, cause in my back's 1,000 arrows. I'm still a work in progress, filled with liquor and tobacco. Trying to rid all of my demons on this road that's pretty narrow. So I just vent my sorrows out to drums and chop pianos. Always keep one in the chamber, so I'm never low on ammo. Yo, let me get into it. Every war got different battles, so I'm always staying ready for whatever on my travels. I done faced too many demons, I don't feel nothing. I was low and I was sinking, but I'm still coming. I was up late asking when the deal coming.
I've been holding it together, but the wheels coming off, so I swerve and I try not to kill nothing. I've been trying to be an idol for my little cousins. I was trying to keep it popping when the pills wasn't hitting like they used to. I'm just trying to feel something. I see my man's brother die and it cutting me deep. Cause it's fam like my fam, they accompanied me when I was dealing with my own loss, drowning in grief. Like his pops became a figure that was fathering me. So what am I supposed to do to provide some relief when everything feels hollow and bleak? To live and die in the streets, it's not ideal, but the cycle repeats. Now I'm looking up, asking God, what does it mean? I see fate getting questioned, hate and depression. Dark days feeling like you've lost your connection to anything higher, but I promise it get brighter. Cause I seen it for myself getting chewed up through the wire. But that's why I think my mission statement now is to provide for the ones I truly love, feeling down and deprived. But the story isn't over, lean on me when you're weak and do the same when you back. Live with love, rest in peace. Bounce with me if you made it back from out the shadow. Moving forward, baby steps, cause in my back's 1,000 arrows. I'm still a work in progress, filled with liquor and tobacco, trying to rid all of my demons on this road that's pretty narrow. So I just vent my sorrows out to drums and chop pianos. Always keep one in the chamber so I'm never low on ammo. Yo, let me get into it. Every war got different battles, so I'm always staying ready for whatever on my travels. Yeah. Videot kokku pannes avastasime, et nii mõnegist, ma ei tea, kas just olulisest asjast, aga asjast, millest ma oleks tahtnud rääkida, on jäänud rääkimata. Ehk siis ma nüüd teen seda tagantjärgi, sellepärast ka natuke teises stiilis klipp. Et dušiseintega veel, enne kui nad liimiga paika läksid, siis tegime ära veel 3 asja. Esiteks sai mõlema seina taha ossa tehtud, lõigatud üks suur sälk, kust hakkavad siis tulevikus erinevad õhutorud jooksma ja nendest räägib siis ilmselt mõnes järgmises episoodis. Aga need said mõlemast seina lõigatud. Siis, mida te nägite veel Siimu tegemas, sai lõigatud täpselt vetsupoti taguse järgi, sai lõigatud ka siis tagumisse seina auk, kust hakkab siis vetsupoti kassett välja käima, pluss kus siis tulevad nii-öelda need vetsupoti ühenduskohad pistikutele ja veele ja kõigele muule. Ja vetsuga seoses, ja 3. asi seintega, mõlemal seinal sai otstest vaht välja
freesitud, kraabitud ja liimisime me sinna PVA-ga tavaliselt 5 või 6 millised vineeriva tasemele. Ja selle point oli siis see, et kuna me teadsime, et me tahame panna dušiseina esist kruvidega, ühelt poolt lähevad otsekruvid, teiselt poolt lähevad pocketid ja ainult vau sisse lasta on teoorias võimalik, aga ta ei jää väga tugev ühendus. Ehk siis, kui me liimime sinna vineeri sisse, siis me saame normaalselt pikemaid ja tugevamaid kruve panna. Ja veel seoses siis vetsuga Siim meisterdas ka poti ja duši alus alla uniklotse. Ehk siis nende point on see, et esiteks duši alusel on 5 senti kõrged servad, ehk siis meil oli vaja duši aluse ümber raami, mis siis duši alust servadest toetaks. Et muidu võib juhtuda, kus ma ei tea, kogemata astud või vajutad selle serva peale, kui sul midagi all ei ole, mis seal toetaks, siis sa vajutad lihtsalt silikonist läbi ja siis lihtsalt tekib üks koht, kus lekkima hakkaks. Ehk siis duši aluse ümber on igal juhul vaja raami ja siis kuna seal pott on kohe duši aluse kõrval, mitte duši aluse sees, siis me pikalt mõtlesime, mis lahendus sellega on. Ja lõpuks jõudsime plaani, et teeme vetsupotile täpselt sama kõrge kasti, nagu on duši aluse ümber. Ja siis paneme selle kasti peale, paneme valgest T-bondist plaadi, mis siis on veekindel, mille tulemusena jääb poti ümbrus ja duši alus jäävad ka nagu ühele joonele. Et hiljem veel sinna tulevad plaadid lihtsalt peale, aga see on justkui see aluspind, kuhu plaat hakata panema. Selle puhul midagi keerulist olnud, poti ümber hunnik tükke, võrdlemisi lihtne, ainuke siis, kui see kõige keerulisem osa oli see poti kumeruse lihtsalt välja lõikamine T-bondist, et ta jääks väga hea, täpne ja piisavalt tuuga, et sinna jääks laiad vahed, aga ikkagi et teda oleks enam-vähem lihtne sinna panna ja ära võtta, et ta seal nii hullu jõuga suruma ei peaks, et seal, ei tea, potti vähenema hakkab või midagi sellist. Paar sõna ka võib-olla voodiraamist, et tagumise voodi raami lahendus siis oli ära kasutada kunagi IKEA-st ostetud ja ülejäänud siis madratsi alusraami, mis koosneb siis 2 pulgast ja nööriga need teisipidi paindes pulgad peal. Et neid raame meil oli ja ise kahjuks ei sobinud kohe, need veidi valest mõõdus. Ehk siis plaan oli, et okei, vooditalad teeme alumiiniumist, aga kasutame neid samu lippe, et need annavad võib-olla madratsile natuke pehmust ka juurde, pluss ta jääb alt õhuline, et ei ole madratsi hallitama hakkamise muret, pluss ta annab ka voodi all meil natuke kõrgust juurde erinevatele kaablitele ja torudele, mis sinna tulevikus tulevad. Ja suuresti siis saigi kinnitused vanadelt alustelt ära võetud ja pandud alumiiniumtalade külge ja siis need on neid voodilippe pidi veidi lõikama kitsamaks, lasime saeval lõhemaks ja siis sai põhimõtteliselt lihtsalt samade nööridega, mis nad enne olid koos kokku panna ja tegelikult oligi juba justkui lahendus olemas. No nii, ja ongi selleks episoodis kõik. Väga loodan, et video meeldis. Järgmine episood äkki tuleb juba välja nädala pärast. Natuke kahtlen. Aga jah, järgmises episoodis siis teeme mööblit edasi, vaatame seinu, läheb ilmselt katust telk peale ja mingil määral hakkame juba erinevad tehnikat paigaldama. Nii et pange subscribe, et videot maha ei magaks ja tšau paka ja järgmise korrani. Mis ilus on? Sa tuled mulle ütle, mis on ilus ja ma ütlen sulle, mis on ilus. Sina.